Kubor nagaslem jong nongsan Hima. Ki Spah Ngut ki Paidbah nong shong shnong jong Rambrai constituency ha kasi sajan jong katayo. Kila rung bat Ïasoh sya kaseng VPP ha ka jingyalang kabala penong hamon Calvary Parish Rambrai. Katay ka jing thrang jong ki Paidbah ka Rambrai ban rung bat Ïasoh bat kaseng VPP lai iru ding ba ka jing kloy ka jongki ban yeng ni ki jakasyang ban ru ila ki jongki kti hadian bo presiden rang ba kaseng VPP uba Arden mela basayomat MLA kanong krem hadian ka jingkran ulo ang balada kum ki Paidbah kilarai ban wan ban Ïasoh bat kaseng VPP kin sngob ha ban yeng bat pen pauru ya ka jingra iki kti klem da pen bor yenu ru ka jingtmu jong katay ka jingyalang jong kaseng VPP kalong ban nang penyar bat pen klanchu shu ya kaseng Voice of the People Party ha ka jo kapor ban pen shai ki nongrem kaseng lambat ka jing penrung khot sya kaseng ha katay ka sngi nalor uba Arden mela basayomat presiden rang ba kaseng VPP lai don lang ru MLA ka not chalong ba Adelbert nongrum bat kiwe Lana mo ki bawalan ni isno ba nalaray ma hadi mo ay isno yung siya. Adon pa ka sitang bangan don tawa maka Voice of the People Party. Kaya isno yung nongrin, na isno yung kakatong mo hiyan. Nalaray ma narutaw ng Ïasoh ba ka Voice of the People Party. Talagang nalaray ma kung Ïasoh ngiron ka man iiga ka sinujo ka siya. Pag sinujo ka ng pika ka baru hiyeng na nagkajaka ka siya. Hiyeng na nagkajaka ka siya, ba't piniiga ka sinujo, ba't niraki baru kibakwa ba't Ïasoh. Yun ang primor yun. Lagi, iskore ba't Ïasoh na ba't Voice of the People Party. Then pini, yung ka sinujo ka hiyeng. Hiyeng lang na rin. Ganit ka kinipa, pinawan na rin kasi, nanay ka siya. Manalung ka kasi ng raya na Ïasoh nili at Voice of the People Party. Anong kanong tray, ay bore, magpresubukan ni Gwe. Pag-inipirdo, kaya inipirdo ng mga niya, anak kita, yung Voice of the People Party. Bakarong kapati, tawaklay. Kumang ang pag-isasyon mo, yung berita yung isang dulo. Hagak siya, hindi ka manijok samul kaya nili. Nijok samul ka, hagak siya yung kulit. Kabalik mo, kinajok yung kabor bisa. Nilajok yung kabor bisa. Kapag nilajok yung pagprakak na yung Paidbah. Paidbah kasi isip ng angin yung pwede yung kapati yung nalusunan. Pero yung kaya, kapati yung pwede yung alien yung kapisa. Kapisa ng hatang bahapro alien. Kamakang hatang siya. Kabuti nila yung pwede yung kaya kapati yung kaya. Nalipas naman nun, natahan yung sunod yung kapat. Kabalay, kabali i-job ko lang. Ninaong ba lagi na election upright kaseng VDP kaseng shito kaya berita kaseng dulu. Maka berita jom kaseng dulu dari kaseng space kami nak terima. Kumpulan kita kipak kali yang berita VDP kaseng dulu apakah kapan? Pak Rasam dijawab kerja masih boleh election dari yo itu na election commission. Uniupra ulolong semua try non semua orang